Jalan Mamaruan Tiu Sarkabono Luang Saparula Hiji Eta Kene Berpakan Bumi Sejak Iya Bapak Barasan Balibat Ngedejak Menyewah Ringka Senyumi Kuhun Ringka Ngebayang Bangga Sarana ngomong-ngomong cantik ya apa yang ingat sama si Ambu si Ambu teh kemana tuh ini teh si Ambu ditunggu dari kemarin di sini si Ambu kemana Ambu masuk Ambu kemana
Cek. Coba. Sok. Lah iya. Sok kocak lalak mana ya? Ya tak abah dia abah. Kunaon ampu ya mawa sapu. Sebab apa abah hari haji maboy. Hari ke Afrika sapu. Sok. Ai balik ka mana karep sok. Abah ge bisa dayeuh ngabelung. Sok Afrika sok. Ya, sok naik. Naik kana sapu. Sok abah ngabelung sok. Siapa? Naik sapu apa? Hop, abah geus moal katipu aya nama. Sabab abah anyar keneh haneut ke meneh kamari sarjana seni. Jadi geus moal katipu. Selama pokoknya. Sok en mau urang ibing we. Urang ibing, sok. Sok. Ay, balik kucing. Baik, kini dia kedua mempelai kita Rai dan Prasta.